Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kadak ban pen pawe ke jing ngosi bat ban pen rame ke jing syak penyap u hybrid kershan bor khan mudai hagiri utrang snam. Hadian bu ulaja na le yeng hagajan miet jong ka pratari urisau arjar pusan balalap ya kemet yap na maupat haga sngitap yu te u hybrid ban pen pawe ke jing ngosi bat pen rame ke jing syak penyap uni u hybrid na kalyang kedong lu marbo nongra kalawa iki lama yong na do na yeng sa u te u hybrid ter shadu syasrok. Nakliang urang ba dong lu marbo nongra uba balen jungai ulaong bakani ke jingwa lamayong kedai nado hanian menmiet ban penpaw ke jing ngosi halor kani ke jingja bat ula kentu ke tanat pulit makadai ban shimkhia ban tokit halor kani ke jingsha penyap u hybrid. Kalau mama, Kue ke jimu kalau ni bak lai dia si dia ni mungkin nai wa dak dia teng. Dia ni siapa ya ke jing ni tak ke jing ngau ke nak kaleng kadau. Ko ni susi dia ni kelum. Tak mau kelum dak jus nam tu. Tak kata ni nak kaleng kadau. Ni sudah tan kaleng kadau ni jing dia Kadang ni. buat masing semua. Ni ngau ye. Pau ke jing ngau, jing susi jing ni. Mut kena kalau metik tang tanah kena kadang Tanah kadang. Pang ini marway lah. Indang Kadang. gumro boy ong ban sibet arbaji kadang kadang kang kan halu. Di kar baji do sa tu gile nak kaleng kasno. Ni adong ni tagi basngau kala ya kang tu bi bayar dan kejus no katai Mut ikni kilama wa na dut na nayeng. tan do na yem tu tagi di surok bahawa kadong be kadong nomor bo ni Gua mana mesti mana na miet ni lawa kan juga pau tanya kata Kena baji kin pendap ya. kene pendap sibir tu kendra arbaji bu ko kap kendap kap ni tu la koi la lai sa Police department kan kap kloy kanya kan ka kam yo kam kloy ni ki nang dak kap siu Tu nak kaleng kadang kalau dan ong gaji penting mah. ina